Hojik Russiana nuclear weapons sizinaba yananaba high alert thamkhribasi Cold War matamda thokiba Cuban Missile Crisis tuga yamna manai haibiyai 1962 da United States na punna paishinduna thamkhiba nuclear warhead si 25,500 henki amaromdana Soviet Union gi mukhutadi 3,350 muktani ngasigi video sida Russiagi khwaidagi tamthiba Praloy puraknaba semkhiba Khutlaai dugi maramda haidringai nuclear warfare gi maramda yamna maru oiba concept ahum khak hana khangminasi mipum khudingmak na toina hainei nuclear war haibasi suktau tau heitaba angaw thabakni masi yamna chumba wafamni maramde nuclear war haibasi MAD habadi mutually assured destruction ni masigi maramde leibak ani du karigumba nuclear power oiragade amana amabu sungsoi soiduna tumhangani haibani ngasi fauda masigi akiba asina prithibi tumhangadabadagi ngakthokpiduna lakle karigumba leibak amana atopa yeknaba leibak amagi mayokta makhoigi lejaba nuclear arsenal Khutlaai pu makapsilagadi atopa leibak tunasu respond tawrakpa oina nuclear weapons na khut halakani maram asina leibak animak pungtum tumna manggadawribani masi Nash Equilibrium da yumpham oiba concept amani Nash Equilibrium na hai mayok na riba party animaki khutta chapmanaba strategy langi Khutlaai amadi lalong leinaragadi madu sizinarubagi kanaba leite masigi situation sida karimta tawdana leiba asina khwaidigi achumba afaba lambi oigani ani subada second strike capability ko ba concept amaga sulai yeknaba leibak amana nuclear attack tawshila adi chapmanana matik chaba nuclear weapons na khut handuna paktak na mang takhan mangamba hebani nuclear power oiba leibak anina nuclear war tawnabada kanana sungamna roi punna adum tuminagani Russia amadi US ta direct war thoktribagi maramsi animak nuclear power oibagini hojik Russia na Ukraine da lan tawsiliba asisu Russia nuclear power ama oibagini Putin na khangi mahak na Ukraine da lan daragasu US na makhoigi mayokta lan tawra oi maramdi makhoi ani gi marakta kariguma khut thoknaragadi mutually assured destruction tholakpa yabadunani ahum subada stability instability paradox ki matung inna achauba nuclear power singna apik palebak singbu irai line attack tawba ngami makhoina landa saliba lebak adubu kanbina bagi tamak shakti leraba nuclear power sing sulla oi stability instability paradox na hai karigumba lebak animak nuclear Khutlaai leiba oiragadi lebak ani dugi marakta direct war tholakpagi chang sathina handhari adubu apik apik palan indirect oina khut thoknabagi chang na wakhalai masi karigino hairagadi wakhal gyan tana khanthaba amadi amang atong hotpangam liba rational leaders singna nuclear war kaidonungda pamloi lan macha thoknaragasu madu escalate to haloi habidi hena sathiba achauba lan oheloi habini khudamoin harabada Cold War manung US amadi USSR amana amagi direct khuthoknabagi mahut Korean amadi Vietnam war na chingmasingda mateng pangsinnaraga indirect oiba mongi proxy war oina soknakhi proxy war habadi achauba yeknaba leibak singi interest represent tawba leibak macha natragana kanglup singi marakta soknaba lan haibani hena mamut tana khangnanaba Korean war gi khudam lawrasi masigi lan asi North amadi South Korea gi marakta soknakhibani adubu North Korea gi backing da lekhiba achauba leibak singna communism chatpa USSR amadi China ni amaromdana South Korea gi michang singna capitalist oiba nongchup leibak sing United Kingdom amadi USA oirami adubu masi pumna maksi karidagi horakhibano habadu khangminasi Nazi singi khuta takhidana bahaidana nongchup leibak ta chenthorkhiba singi manungda maming leraba Jew scientist Albert Einstein Edward Teller amadi John von Neumann su yaurame makhoi America da yoraba matung atomic bomb sananaba semkhiba Manhattan project ta saruk yakhi masigi project sina mi la amaga lising kuntra employee tokhi amadi $2 billion hariba chawraba senfam si thadakhi project si hokraba chahi ahumgi matung US na world gi ahanba nuclear bomb New Mexico gi marubhumi da pokhai hanki masibu Trinity haidana maming thonki ikui kuidana amok Hiroshima amadi Nagasaki da atom bomb thadaduna mi million kaya hatkhi ani suba lanjaw loisinlaba matungda US amadi USSR ani gi marakta Cold War amok thokhi Russia na su nuclear Khutlaai kaya saduna leibak ani sigi marakta chahi nifu mari sangna chathakiba Khutlaai lamjel adubuni Cold War haina khangnariba Cold War manungi khwaidgi tension wangnakhiba matamsi Cuban Missile Crisis thokiba numit 12 ni aduni America na Italy amadi Turkey da ballistic missile sing khinjilakpadagi sauraba USSR na amok America gi hek ena khada leiba Cuba da makhoi gi nuclear weapons thamjilakhibani masidani mayam gi luton haigatana satnakhriba
कोनदी अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी अमदी रशियन प्रीमियर निकिता क्रुशेवना मखोई मखोइना इटली टर्की अमदी क्यूबादा खिंजिलुरिबा न्यूक्लियर खुटलाई सिंगदु सिदोकलसी हाइदनी यानखी अदुबु क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मनुंगदा पृथ्वी तुममगदबदगी समनादा लिलहौबनी हाइबसी अयाम्बनदी खंगनादे क्राइसिस मनुंगदुदा रशियागी खुटलाई सिंग हेन होंजेलकपा यादनबगीदमक क्यूबा रोमदा चंगसिलकपा समुद्रगी ट्रैफिक पुम थिंगजेलमे अदुबु क्यूबागी अकोइबदा लैबा कैरेबियन सीगी इरोल नुंगदा सोवियत की सबमेरिन अमदी लोतुना लैरम्मी यूएस की रेडार सिंगना डिटेक्ट तौरबा मतुंग सबमेरिन दुबु तांथोखिनबगीदमक डेप्थ चार्ज कया इसिंग मनुंगदा कापसिनखी डेप्थ चार्ज हारिबसी सबमेरिन अटैक तौबदा सिजनबा एक्सप्लोसिव हाइबदी पोखाइबी मखल अमने सबमेरिन दु कन्न निगलकपा अमदे मनुंगी टेम्परेचर वांखलकपदगी कमांडर सिंग अदुना अथुबदा वारेप अमा लौदबा याद्रे हाइदना खनखी रशियागा नुमित खरनी कंटेक्ट तौनरुदबा अमदी इरोल नुंगदा लूना लैबना मथक्ता करी थोकनरी मखोई खंगलमदे करीमता खंगद्रबनीना सोवियत की सबमेरिन कैप्टन अदुना फुल स्केल न्यूक्लियर वार अमा थोकलमलनी हाइदना खनखी मसिगी सबमेरिन सिदा शक्ति लेरबा न्यूक्लियर टॉर्पीडो अमा यावरी हाइबसी अमेरिकन सिंगदे खंगलमदे मसिना करीगुम्बा कापथोरकलगदी यूएस की शहर अमदी इराय लाइना तुमहनबा ngamgani न्यूक्लियर टॉर्पीडो अदु कापननबा मखोइगी मखुत अदु रेड बटन मथक्ता थांगतुना लैरबनी करीगुम्बा बटन अदु हेक नमलबा अकाइब मरी मरी थोकलक्तुना पृथ्वीगी अहुमसुबा लांजाव सोइदना सोकनारमगनी मसिगी हाई टेंशन सिचुएशन सिदा मपुकनिंग फाथबा ngamba वेसिली एलेक्जेंड्रोविच आर्किपोव नदी मखोइगी सबमेरिन दुदु तौरकलिबदो अटैक नते क्यूबा दगी चटखिनबा तांथोरकपा ओइरमगनी हाइदना बटन दु नमसी हाइबा याखिदे कमांडर अहुमकना पुन्ना यात्रगदी टॉर्पीडो अदु कापा यादबना न्यूक्लियर वार दगी पृथ्वी कलहुबनी करीगुम्बा अमेरिकाना हाना न्यूक्लियर मिसाइल्स कापसिलक्तुना रशियागी लानमी अमदी लीडर सिंग हातोखरगसु लमन खुमलमनबा हाइदना तमथीरबा खुटलाई अमदी सारम्मे मसिबु रशियागी डेड हैंड हाइदना खंगनै मरमदी रशिया सीखर फाउता मखुत अदु सिजिनदुना लमन खुंबा ngamhanba खुटलाई ओइबगिने मसिगी सिस्टम असि रशियन सिंगनदी पेरीमीटर हाइना कौवे रशियागी अकोइबदा सेंसर लिसिंग लिसिंग क्या थमलम्मे सेंसर सिंगसिना ओनगदौरिबसे साइस्मिक लेवल हाइबदी पृथ्वी निकपगी चांग मंगाल थोलकपा रेडियो एक्टिविटी प्रेशर साउंड लेवल असिना चिंगबा सिंगसिने मसिगी ई पाउ सिंगसि लोइनमक लैनुंगदा लैबा कंप्यूटर सिंगदे योहनगने फंगलिबा डेटा सिंगदुदगी कैलकुलेशन तौरबा मतुंग रशिया न्यूक्लियर बॉम्ब ने अटैक तौरे हाइदना रिजल्ट लाक्लगदी सिस्टम अदु मथंतना एक्टिवेट तौरकने डेड हैंड सिस्टम हेक एक्टिवेट तौखिबगा लैनुंगी साइलो मयामदुदगी मिसाइल अमुक्तदा पुलप कापथोरक्तुना पृथ्वीगी अचौ अचौबा शहर सिंगदा पोखाइहनगने मसिगी सिस्टम सी चलाइनबगीदमक मी अमा फाउगी खुद चंगदे मसि ताबददी हकमनबा काहेना साथीबदी मानगने अदुबु मसिने यामना मरु ओइबा कानबा अमदी पिबिरे मसिगी खुटलाई से लैबदगी अमेरिकाना रशियाबु न्यूक्लियर अटैक तौबा किरिबने अदुना हाइबदी मसिगी तमथीख्रबा खुटलाई से लैबना न्यूक्लियर वार थोहनदबने कोल वार मनुंगदा साखिबा खुटलाई ओइरगसु हौजिकसु एक्टिव ओइना अदुम थम्मी हाइरे